Kolombai ka tauke busno tini ang hai norong ni Dipok Entertainment YouTube channel tauke busong tini hai norong thani phaifi ka Tirpurani samai sarang tuyoi Tirpurani kogrong tui bartha goto ni kogrong tui des dunia ni kogrong tui tauke busong belai wana ma singsa kok Tirpura o tabu ngkhori tongmani kubangma borok lokorok bu shahar ka video sram dehinoi Bangladesh India tabuk je sini Home Minister Amit Shah saklaimani 30 days ni bisingoi je illegal Bangladeshi gus bitiarok not tiklaina ni kok samani o kokno norno saikna ni taukte busong norogo video ni puila ni sim paithak jora khalogi nainan khaidi tei saimanan khaidi taukte busong o je sini Tirpura hawo tong nai tabuk ang pura saje phanungi mano kubui kokno ma sanai taukte busong sini Tirpura hawo norno ang kisisa mangpli phunu giwanu sini CM Tirpura ni state chief minister Bromgunang Sri Manik Shah tam saka kisisa sungabon nai neglenu sangpila আচ্ছা বাংলাদেশিদের ডিটেইন করার ব্যাপারে মানে বাংলাদেশ থেকে বা রোহিঙ্গা ওরা যদি এখানে ঢোকে তাদের কোনো অবস্থায় আমরা ভিতরে ঢুকতে দেব এবং যদি আসে আইদার ওদেরকে আইনের যে বেড়াজাল আছে সেই আইনের মাধ্যমে ওদেরকে প্রোটেক্ট করা ঠিক আছে Nukhana taukte buksong bo samani sudu Myanmar rongni tei Bangladesh ni khosai kolok ni kok si sau hakai sini Tirpura hawo khosai kolok de besi bang illegal Bangladeshi naki Hindu Bengali besi bang abo norok comments ni bising saklai di taukte buksong sung busuk kirilai tonglai nai kebuk saragya sak media channel hnoi Tirpura wo kung chukjagai tonglai rok bu saragya tei montri MLA neta leader sin tonglai rok bu saragya sini Tirpura wo kobangma Bangladeshi illegal babe phaioi sungno minority sramka ojora rogo shanani tamutong city suiro hodi Home Minister Amit Shah no suidi governor no ready deputation relaidi obo shadi sudu Turuksa simia blei, Buddhist simia blei, Christian simia, Musliman simia blei, oro ini Hindu butomu blei. Hindu kai borokai Hindustan ni tongman abu kono kok haide. Jeta illegal kono sung je jakaban khorang mati sanai rohana ni bagoi angagi bu sawu tam kai sikok mangkok murderers rapist Hindu phanu boto khaitong blei kono aro jat dharma kuri blei borok fatar ni phai ha paimani borong ni bukha kotor abo hakai buthari rep khai Bangladesh khari thangu angkai borok kaisa samung sitra khai tongu yang ni kok aing mutungi tongu norok nukhana udipura masa Pakistan support khai bujak mani bo kaisa Hindu ya diba bo hakai Pakistan support khai man tong bartha kotor tong toi hakai sini Tirpura o ang কোনো জাতি ni বিরোধী kok saya do kebu dharma ni biruddhi kok saya jeta illegal chaya samung abo bartha kotoni Home Minister si sairi hakaiba ma saka tini kok rongno kebu khawo nangnani kokya ang kung kolok ang rongno busanai ang borno busanai boroni biruddhi sudu illegal babe tabo Tirpura hawa asrai nai tongnai nokol document ei Aadhaar card, PAN card, job card, jasa banu borok obo haike occupied khayoi tabuk job rok na oi police, army, CRP, TSR rokos chakri nai tamika master, DM, ubangma department rokos agency rokos chakri na oi Tirpura o food fighter roko auto chalogoi tomai khani ni bortla to GB auto chalnai rok joto roto khai kobangma si manjago haike sai manto toi Tirpura ni CM tini bahekai bo Rohingya hini saka আচ্ছা বাংলাদেশিদের ডিটেইন করার ব্যাপারে মানে বাংলাদেশ থেকে বা রোহিঙ্গা ওরা যদি এখানে ঢোকে তাদের কোনো অবস্থায় আমরা ভিতরে ঢুকতে দেব Rohingya o busungmanna ni Rohingya ni bisingkai masa mang ni manano besirбаг to Hindu blei tamni bagoi nijini dharma no khnei nijini jati ni borok nei abo hakai tini kicha kok khogoi to nikha Supreme Court si sairika India kuno drom salaya hnoi kebuni drom salaya hnoi hakai Tirpura kai sabni drom salasa Tirpura sabni drom sala abono sungsina nangnai Tirpura ki India bai alkade Tirpura haki sabuni bartha kotorni ongsoyade abo norok bo saimanna sahagai comments khaidi taukte buksong ang leaders netarno koinai please norok sakni asuktai ni bagoi kung chuglai to hakai ang puisa ni bagoi obo hakai juruni sring tong hakai komornai sungsalcha obono kok tongsinai kubui sikango sini madam patalkena jamatia khorang kisai tongmani asomoyo angbu logirijak already Supreme Court roko case khaipur roko ang nije 30-40,000 rang 50,000 jamanchak angbu yang ni thumui tubakha rohoka kentu paithagor sabo baijani sajakka sabo baijani kurungkha sabni kok bai paijakka saimalia politics of busawoi seat busanani seat ni lob rokngoi BJP hapang rogo thangoi ompi constituency rogo busaman nukha o jagani hoite khai ang kisa saja gyangkha kentu ajorani simi jurinu boot boycott ni tagu chaba khai ta hagai success ngi thangkamu logiri nai ubang khamu Hake obo high leader kerak na nangmani bo kerak tomani bo kentu ai thangka sai thago sabni kok bai baikha
saboba subaika saboba borno boto bosanani luk pnuka saimalia tabuk siring siring hoito kije kes khanamani tabu para para rogo meeting khayo hinoi kento meeting khaipano rakna nangnai somai tanga nangnai obahai samung kai kento somai tangu sima khainai aikese jong success nai tabu kebu judino obahai illegal migrants rong ni bagoi khorang tisanai leaders neta to hakai ang tabu logeriwo tabu jenangsa grang pusa bu khangui phanu chubanai donation khaipanu chubanai samung khane to hakai abo hai leaders to tong thuinani rajingna nanai jail hapnani rajingna nanai abo hai leaders to nanai bosor 2 bosor 5 bosor khayoi netagiri khayoi nini MLA busawoi montri chanani chairman chanani MDC abo hai rok chawoi tongnani abo hai siniti prasam muthang jagya hakai ang nai neimani 99% siniti prasarok paijagi thango kaisa koiso nini vote manna ni bagoi election ni sikang kai ko koto sanai lama asungnai hinoi dofa ni bagoi thiri nai hinoi kento tabok vote man baikha MLA MDC baksa minister bungoi tongo siring kebu kok thaja kodoi ang je khanamani kokrok saje phanung to ha hap khaidi minister rok sini kumbara minister ko ekjana forest land rogo sini tiprasa nok khuk tangi tongmani khai noroi phatani phainai bangladesh ro nokai jaga re oi nok tangi di tongpu obo hairok khonamani belai kheno lasimesa belai khen khawa dukho nangu kapna nimusung phatar hani borona sukai kirilai tongkha amsukai dasuk tai no kagi thangani kirijak obo hai jodi nung to hakai chung bahai kai dopa hamkrai nai dopa phiok janai bahai kai chini tirpra ha chung ADC phanu chung haman nai tabuk ADC o se koita jaga o illegal babe bangladesh ni borok khabui tongkhai ni khanawo hungkai nini ADC gate artipalan nimani thangpano tipalan nimani thangpano tamolap tongnai haino hai tabuk tong tongmani keba gate tipalan chanya phanchugo tabuk tongma hagen tong sabului pahari bangali bai hinoi tetam ni bagule sanlai tongba ai ADC bo borok bain tongmano borok bain tong karo bo hai bangi thanga kai satok janai hingai tamo dorkar hino ADC gate artipalan hinoi tipalan nisan nani hoito ano kokrok sa kai chaje ang phan mano kintu jeta bus stop kokrok ma sau tam kai sungobo hai sanani bagoino channel ma khuluk jao tam hai kubuino saya tongmaya kubui baise joyung honi samani ba ake norok blogeri di ano support khadi hamjamuri di or support ni bising pe norok jemansak share khadi tei like ro khadi di taute busong te kaisa saklai mung tongnai tau Bangalore nursing college ongni admission choli tongo doti phaima kai admission nam phaima kai belai chabo nursing o tongo GNM nursing, BHC nursing, MSP nursing, te BJ therapy, te kaisa tongo biframa ajagao norok judino kebo admission nana nimusungkai norok angbai contact khadi screen number rijak taukte buksong kisa doti phai norok admission nai makai chanai jetu ambu o kolosono samung khai tongu job khai tongu ba norok doti contact phaioi admission na phai makai belai hamnai belai kai sep kaham abunu saklai mung taukte buksong age taukte buksong bangladeshi delhi ni phai tongu norok khorang tisan reti saya comments khadi norok comments khayoi busuk jatoi support tong tini ang nai amoncho norok busuk jatoi support khayoi comments o phatarhani phainai illegal long ni birodi kok sa abosong nai lenai direct home minister 30 din ni samoilika 30 din ni bisingo jotto sterono tiklaioi burung kolkata border tikai rakhoi tongman nugu gujarat rong ni rajasthan rong ni maharashtra rong ni delhi rong ni tiklaioi yang kolkata border tikai bangladesh ro tongmani kbangma sum mangpili nugui tongo बाहर के विदेशी लोग देश में आ जाएं और वो नकली और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लें उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो यहाँ के मूल नागरिक बन जाए तो एक तो मूल नागरिकों का हक छीने अधिकार छीने उनको मिलने वाली सुविधाएं छीने और बाद में जब कभी कोई दुर्घटना घटित हो तो उस दुर्घटना में भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसलिए मैं समझता हूँ भारत के गृह मंत्री जी ने आदरणीय अमित शाह जी ने जो निर्देश दिए हैं कि लोग अपने अपने दस्तावेज दिखाएं और दस्तावेज नहीं दिखाएं तो उनको भारत छोड़ना पड़े। त्रिपुरा नोटिस रोनी खाई नुकसाय होता पॉइंट घुसपैठिए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, बिना वैध डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, उन सब के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है। आने वाले समय में और उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करेंगे। साथ देखिए हम पैदाइश यहीं रुके हुए हैं, यहीं की पैदाइश है और हमारे जो जन्म पत्री जो होते थे हमें उसी का ही पता नहीं है कहाँ है। अब तो अब बाप दादा के कागजात हम कहाँ से लेके आएंगे और कहाँ से बताएंगे? कौन है ऐसा आदमी जो उसको संभाल के रखता होगा? न किसी पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, अब वो कह रहा जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, तो कहाँ से लेके आएगा इंसान?
जन्म प्रमाण पत्र बनता था किंतु साइरिका ऑलरेडी निनी बीएसएफ कैंप लांगै रिबायना निबागै बीएसएफ आर्मी कैंप रोत लांगै रिहाकाइनो बरम नोट लांगै बांग्लादेश तुनि रिबायनाय आरो कोनो डिटेंशन कैंप नांगिया किच्छु नांगिया जेल चबनानि बुनांगिया बरम फिरगै एखाइ रहनान सिमिसे एके नरक साबो साबो अबो हायनतै खरांते सानाय वाईटीएफ रंनो बां कयनाय ए टीएसएफ मार्च नांगै दङो टीएसएफ रक नरक क्राकंदि किरि टंखायंगिया नरने उक्लगो सुं दङो नरक जुदनु बुसाय फान खायखायसे सुंबो स्क्रीन नगो नुकजागै कक सानानि फां फांकाय सोशल मीडिया रगो नुगै कक सानान दाउटे बुकसं नरबु फानदिदि लगिरिदि तै चुबादि हेकै दाउटे बुकसं शेयर खादि दिल्ली नु बांग्लादेश फाइ दङो अमरनाय सुं कमरनाय बुकुं बारा कक सानानि निजेनि कालचार न सुं बांचिरिनाय मंगलाक सुं कक भरक साइ मंगलाक आबुं नमुं जतनो पाल्टक जागै थांनाय हेकै दाउटे बुकसं रक शेयर खादि अ भिडियो जतनो शेयर खाइ जत लोकरनो फुंनानि बागै चाइतो दिनि नर काहाम तनि सुसो तनि तिनि बागै हाइन हाइ जतनो नु खुलुमबाय खा।